Obujobo bwo kureba tubwe mpunji kurekana obwa abanya-Uganda barukorengo mu 2000 rushanja babinjirwa mu itaka rya Bukinda hamwe na Katikara omugombora ya Kyangwari omu district ya Kikuube. Nzalira habana natahawe jikuru natahawe jikuruzo hati mu jikuru wenya kasatu nengana hano kurona ntubona bona ngo tulibasuma bitaka kutufura nkembwa abakongo n'abagegere bakayikara kuri mu bibanja byaitu. Obujobu n'ubushango mu cyaro cya Butyamba omugombora ya Kizaramfumbe bwa nyuma y'ababinjirwa kukambikaho barinzire President Museveni okutaho mu nshonga zabo. Abantu bona ni bampuro ko ninsaba baitu President otuyambe oragire ntumwa zawe ezarhanga yakwaire kukusagika zitugare mu itaka ryetu Bukinda naitu abakayikuruta kakwerere hano okasigara ne mikieno oborabo takienwe okanywana na ruhanga otugambire akike Museveni ninyowe Kajumba Beatrice na Maliriza. Evyo nandibyijeho bwa nyuma yo kuferwa abantu abarukorengo muri kuma habwo bukene hamwe n'emiturire mbi kandi oshembere yabira ryo mushije w'emyaka 58 Christopher Tabaro. Kalembera nimbe yamwita no kuvugwa kasente ko kumujanja singabira ine nkaka sente ningo mutaya kibanja cye akabire yagira hirwa haribo bamujanja bukirikare wike ho ile cha katanu hano akafaho umwana ise umwana yamutabarira ubwo mwana akabo mu isika ari kuruga mu Bukinda ise umwana ari kuruga mpefu bamutwara ku muzika mpefu so umunangano musajyono afiri Christopher Tabaro w'emyaka 58 amazire biro bisatu na arwayiro muswiji bakusanga government akiri etunga sente ikasobora kubagura itaka irinde wala kitacyasoboka ngo tubasaga ko mu itaka rya Bukinda hali barekeye n'ibituro by'abana babo n'abejukuru babo kareke ibituro abejukuru babo abana babo feriraho amukayikaro mu myaka nka 78 hano waho abana bayibona nkabana akabareka yabazika haho. Amran Tumsimo ryo mujocho rwa mukuru w'ihanga bwa district ya Kikuube yabahumuriza kandi yabagera ngo izoba ryava rumwe President Museveni abashangure hamarra winganizo basokererwa bayitubirubika winganizo buruhanga na leta kandi n'ukikira abantu bayitabamo bakora report zitayiza amazima dora tunkarubate jori nagenda Kampala nebigere nimbona tinyine cyone kinyabayine nararaga muhanda turara mu ngude entara hitaka rya Bukinda hamwe na Katikara omurka gwa Kasongo mugombora ya Kyangwari zikatanduka mu mwaka gwa 2013 ubwa nyuma y'abakozi mu office y'enganzi yihango kuvinga abantu ababire batahirire itaka rya camp y'empunji ya Kyangwari refugee settlement camp. Amakoraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.